الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لو أخونا وقتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركات رمضان مس أول ما بكم وكورين أول من تنكم ميه كسبجه أول من جمعة رمضان ما هو فرضو جمع فرض فطر زكاة دكونته فطر زكاة دكم مجهني أول من اتنك كعب هذا تكتيك ترين 2.4 كيلوغرام مي كتمي فريهنا عنهنا පුඩකුදින්න මුමුරුන් දුවස්සේ මිහුන්න අදී දොහ උෆම්වාම එම්මෙන්ගේ මච්චස් zakat dinuma fardu kuregen wa kame ei mige beenumaki agunmen ramadan huga rode tibe hindu agun me kurebe kudi faafatakon agun men tahiru koddi adi agun me miskinunna fagirunna agun men kaan deve echek gotuga mi pa zakat begendani ehma zakat agun me yagin kuran me jeheni wiha avas awahaka zakat dakka nimmu wakin khasa gotegga ईद विलेर ईद नमाज दिव मुकुरिन zakat dakka fikam ga bani nama e zakat fitru zakat dekke mi ko tuga beligen dan nama ईद नमाज fawegen dan sadaga tak ehme ma agon menge tereng agon men sual ofedani ministry of islamic affairs un mihar suraferen zakat bal nangam gedundani ekam komi zakat negum hottigen de namdama hoge ashavi hamaya demigen dan ei wakin khas e kuring agon men kom mi ko yagin kollen baje zakat dekkunuto agon du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala agon menna ki barakat ramadan moge roda furihem gotuga hifa agon menna e roda ge sawaba darma libegen wa mi goto lebun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.